stava profondo. Yes. Sini aquí. Bilo je. Ćora. Tako je to! Sudim se ovdje što ne? Ne, ovaj je ćorav očigledno. Jes. Vidimo ga! Ćorav je njaj. Nije. I ćorav je mater. Evo ga! Kako je ovo seljak, ko tebe stavi da sudiš? Zajebaši! Odmah, ajmo! Odmah je slobodno! Tako je! Dobre! To! Juniori preko 76 kg, treće mjesto. Noga je slobodno. Ajme. Ajde, Pecka! Pušti si malo. Pušti! Drugo mjesto Šutović Vuk i prvo mjesto Mitrašinović Filip. Evo ga je. Pušti se! Ovaj je ćorav života mi, ali stvarno.